Kasuri kama no pada daya pun no pada kan komoda no wati sabu penyan dendo wepi dan kena komoda story de jom kala ini mo ya Io non conosco di falla. Hidandi principe ko yotu den konka. Kono minu no ma. Fatu na don't know formula na. Fatu. Kondo ngaldu de. Kondo minu no ma. Minu no ma. Komi debbo ka debbo. Ba hewti ko jibina yimbe be hollila. Inni mi yante in ama kalaptan ka. Nya uno makalaptan ka. Ajibini ka. Me wali ma nabi bobon konakri. Mo peyi bobon in tayni no fome den bobon hisay kono tay Allah de titi bobon ka. Si woni non joni arti men halan mo ya arto na ka wonda don ka modi maka. Onu ngalandala. Ene hangi modi mata o yidi gila bobo fe'ini. Modi ma arali ka. Kono non falla me wadu. Bingure ma goto arali yettuma. Side kada moni modi ma arali kono kanko mo andi da jibindi bobo ma hirtike. Mo anda yewti ma mo waral te falo jebal waral. Kono me watta fatu bay hay men danki ma hondunde. Me wata sinde bay modi ma fatu. Kono kar me watta. Kono falla me wadu. Hidani jone mo jebere men mari saria. Saria yi ndani diwdi kadere mo jebere nerga. Hidandi dum. Amele kameli sanjani kameli lettare kasi kadun don na letta gon mina sanjani. Jono ngayata ka modi ma wonton. Ayata ka modi ma wonton. Allahu akbar. Kono kadi falla me wallo. Parce que je comprends pas les choses. Hare no hande na do wonde. O so njamo wonda na bude do foko ba yalla no mu yama ko gonga. Kono njabata yewtede. Joni ko non falla ye wadu kadi parce que de toute façon min elle tu as trouvé je suis très occupée chérie. Qu'est-ce que tu veux qu'on falla da? On mi wi fala da e mojo bere amen ne ko dum milandima parce que menen me wadi devoir am o me walli ma jibini ya hetti bo hore ma jammo jere me nabi me nyawdi bo ma tay Allah mu yanali Allah tay no mu Allah ettitimo en turi yalla lonti ko wurata barka me arti di maka de jammo jere kana dum minuma ko wadi kana dum wadi joni ko nun kadi fala da ala honno c'est-à-dire hala ko hodda konto hodda bami mi andani ay ko hodda ko tamba sa to ekol ko mi do ko no joma balay ni wo sawo jamu bi artinani ono nyande be lutta lojugol so yatini ono no yawo yaw honto haydo yobude don ko sabu no hondum a jeejal be nda be accona do honto moto ma wono me sodio na mo da yet na ha joki da moto en ni mo ma ko telefon ngado fatu nene a jaɓali min fewjanama a jaɓali wallede
kono woni mi naɓali juror ma nene mawɓe amen yenna sakitani radna Allah fu hande ɓe wonɓe yende mawɓe amen ko honto ɓe woni fiima ko honɗum ɓe walluma e nder aduna o ko honɗum ɓe waɗanma nene ɗum ko daratono ɗon haala on hingiri gigiri naɗa jogiti moto ma o min ɗetti moto min joni tinno moto gila yawnuɗa inda mi ɗetto moto ma mi jontama yawɗa indade mi joni moto ma no gaari ka hande moto ma honto na hande modi ma ɗetti moto ma akkitiri mani Fatou Janjang mi yofa min ndaati moto min tay moto no gaado ko min mi yalla moto min nane kan o jetti moto ko min mi tay moto no gaado ko saabu moto min mi yalla moto non petti mi wo min nane jetti moto no gollirde a hendinake moto ma ka na jonno na modi ma ɗetti moto aw joni Allah wallo nan anani Fatou joni ko honno a haalanayi ɓe ko wonɗaɗo ɓe accu wona ɗon ka yaay ka modima ɓenni honɗum joni si woni ko yawɗa o ko sagu ma ko yawɗa o ko ma modima tippa modima jaɓata yewtere jaɓata sariya waɗe hoore modima ko honɗum goɗɗo watta Fatou hey ɓe ngala sukkude modi hay gonan ko ndu watta Fatou innu hi yelcito ka suudu yaajeja jooma galle mon inna ɓe accu wona ka galle ko ɓe accu ma ɗo ndarano humpodira e modi ma ɓay modi ma kanko yaali ko boom ma feƴƴiɗi ko ngora lottifi o ƴeewaati acca ha anje modi ma humpodiro yewton famodiro ande no wonɗo warde anani a jaɓi komi yewtuma kon ka a jaɓali a jaɓi ka a jaɓali hande o ñaami gila bimbi e wanno gila noon hanki a ñaami ka a ñaamaali ɓurgo mi jonno ma ko garano ɗen hantude woni naare ɓenni ɓe luwi on wala kam kay ko be wo mari ko be ko nyamande kam kala ko be to wo yombina ko anke no be to takata modan wala de be asma dem getti dum don mi jonne je Allahu akbar yalla fa inani dum do anka de jam ye dubi walla o tiro no dala ngal fa yore be nyama dum. Mesdames, messieurs, je ne comprends pas la situation de Fatou, je ne sais pas que faire. Hein. Mais là, je vous dis ouvertement, il faut forcément qu'elle aille supplier celle qui le propriétaire de sa maison. Hein. Ben oui, c'est compliqué. Son mari, jusqu'à présent, il n'a pas accepté de venir voir sa femme pour parler du décès de l'enfant. Et puis, c'est compliqué, franchement. Ah ouais.